Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2026. Ashuti bavandimwe mwebwe mudukurikira ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro byacu, tugarutse ku mwanya wahariwe amakuru turakubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turebe ngo ubuzima bwa Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye buhagaze bite nyuma yuko nyamuneka haciye iminsi hazenguruka amakuru agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba afite uburwayi budasanzwe, ndetse amashusho agakomeza kugenda agaragara uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azenguruka mu bitaro bitandukanye, yaba muri Kira Hospital yaba ku bitaro bikuru bya Bujumbura. Ariko mu gitondo cya kare nibwo twabonye amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agirira uruzinduko mu gihugu cya Dubai muri leta za Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru rero akomeza kugenda agaragaza ntigitangazamakuru cya African Intelligence cyamaze kugenda cyandika kuri iyi nkuru kigaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba afite uburwayi budasanzwe, ndetse uburwayi benshi batari kugerageza kubona, aho iki gitangazamakuru cyaje kugenda cyandika yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari mu bihe bidasanzwe, nyuma yuko kandi mu gitondo amakuru yagaragaraga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Dubai na madamu wiwe. Benshi bagaragaza yuko mu byaha bimujyanye harimo no kujya gushaka ubuvuzi bwisumbuye, mu gihe mu gihugu cyiwe yari amaze iminsi azenguruka uburwayi afite mu by'ukuri budafite ubuvuzi. Inshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nanone tutitaye ku bikomeje kugenda bivugwa ku buzima bwite bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, turaza no kugenda tureba hariya mu gihugu cy'u Burundi bimeze bite kubo yasigiye ubutegetsi. Amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe ashobora kuza kubusoza nka Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana. Uyu akaba ari umusirikare ukomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi waje gupfa mu mwaka 2015. Turaza kugenda tubabwira impamvu ndetse n'igereranywa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda akorerwa. Nanone kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abadakunda uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngukurikije uburyo uburwayi bukomeje kugenda bumugaragara ashobora kuzashiduka agiye mbere ye ya Bunyoni, nk'uko General Bunyoni afungiwe Igitega, ndetse akaba yarakomeje kugenda asaba imbabazi zikomeye cyane, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akagenda mu by'ukuri agaragaza yuko nta mbabazi akeneye kuba yagenda amuhereza. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nanone tukiri ahangaha tuze kureba amakuru akomeje kugenda avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, turebe amavugurura akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aba yasize akoze. Tuze kugenda tureba intambara ishobora kuza kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi hagati ya General Prime Niyongabo ndetse n'abasirikare biwe, nyuma yuko yasohoye ultimatum cyangwa se yamaze kugenda asohora ibaruwa isaba abasirikare bose b'igihugu cy'u Burundi bafite amapasiporo kugeza ku itariki 10 kuba bamaze kugenda bazidepoza muri etat major y'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone akaba ari passport ordinaire cyangwa se pasiporo y'umuntu ku giti cyiwe, ari pasiporo atari pasiporo y'akazi. Ndetse ibi bikagaragaza yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi bari basanzwe bafite umugambi wo gutoroka igisirikare cy'u Burundi, bikagaragara yuko bamaze kugenda bagirwaho imbogamizi n'ayo mahitamo cyangwa se n'icyo cyifuzo gikomeye cyane cyamaze kugenda gishyirwa hanze n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Turaza kugenda tubabwira nanone icyo bita corruption cyangwa se igiturire mu rurimi rw'ikirundi gikomeje kugenda kigaragara mu gisirikare cy'u Burundi, mu kugira ngo hatoranywe abagomba kujya ku butaka bw'igihugu cya Kongo guhangana n'inyeshyamba za M23. Benshi biravugwa yuko bari gutanga ruswa kugira ngo batajyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, abatayafite akaba ari bo bari kwisanga bajya guhangana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba raporo ya Loni yamaze kugenda ishinze igihugu cy'u Burundi yuko cyaba kiri gukorera sabotage impunzi z'abakongomani zahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko kugeza izi saha leta y'igihugu cy'u Burundi ikaba yarakomeje kugenda isabwa yuko aba baturage bakingurirwa umupaka bakavimvira bagasubira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, cyane cyane
yuko aho bahunze intambara hamaze kugenda ahagaruka amahoro. Tukiri aho ngaho turaza kugenda tureba amazina akomeye cyane, turebe amakuru avugwa mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko General Niyombare usanzwe amaze igihe kinini mu buhungiro bw'iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi mu minsi itari mike bashobora kuza kumugarura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akagezwa imbere y'inkiko, mu by'ukuri akaburanishwa nk'uko leta y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda igaragaza cyangwa se isaba leta y'u Rwanda yuko mu gihe mu gihe leta y'u Rwanda yaba isa naho icumbikiye abasize bakoze ibyaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, leta y'u Rwanda ifite gufasha leta y'u Burundi kugira ngo barebe uburyo hagenda hatangwa ubutabera kuri abo bose bivuga yuko bagiye bakora ibyaha yaba ku mpande zombi. Turaza kugaruka ku buzima bwo bita Rabine, ngira ngo muramuzi, n'umwe mu banyamakuru bakoraga ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu kwezi kwa 10 ubwo yageragezaga kugira uruzinduko ku butaka bw'amavuko aribwo butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yaje kugenda shimutwa mu buryo bukomeye cyane. Ubu rero amakuru avugwa ku buzima bwiwe nayo turaza kugenda tubabwira uburyo twayatohoje, gusa ikiriho cyo nuko bamwe bemeza yuko ashobora kuba ari mu buzima, abandi bakavuga yuko ashobora kuba yaramaze kugenda agandagurwa n'urwego rushinzwe ubutasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari rwo CNL. Nibyo reka turebe rero amakuru guhera mu gitondo cya kare. Twakomeje kugenda tubona amafoto acicikana agaragaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko ashobora kuba ari muri cas de force majeure cyangwa se ari mu bihe bidasanzwe. Amakuru rero akagaragaza yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu gitondo cya kare yazindutse agirira uruzinduko i Dubai ndetse na cortege cyangwa se abamuherekeje, ndetse asiga anasezeye ku banyagihugu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport giherereye hariya i Bujumbura. Abenshi rero baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arimo arakora ubutembere ku bijyanye na diplomasi by'umwihariko hagati ye n'igihugu cya Dubai, ariko nanone abandi bakagaragaza yuko yaba agiye mu buryo bwo kwivuza kubera yuko haciye iminsi hagaragazwa amakuru ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba afite uburwayi, mu by'ukuri yaba yaratewe n'amarozi yagiye ahabwa by'umwihariko na bamwe mu barwanashyaka ba CNDD FDD. Turaza kugaruka kandi nanone tubabwire yuko tugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bigezweho, by'umwihariko amakuru y'umutekano, politike na diplomasi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, dukubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya rero amakuru agezweho tugomba kugenda tubabwira, nyamuneka ku kijyanye n'umudamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye. Uyu mugore nyamuneka akomeje kugenda akora amabara, muraza kugenda mumenya ibyari byo. Ishyano ryaguye mu biro by'uyu mudamu, kandi mukibaza muti ese uyu mudamu ko nta kazi ka leta agira kazwi kari ofisiyeri, ubundi agira ibiro bigenze bite? Icyo nicyo turi buza kugenda tubaramburira, tubabwire uburyo ibyo byose bikomeje gukurura impaka zikomeye cyane hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo, ndetse mu by'ukuri n'uyu mugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo Reverien Ndikuriyo yagize iki, yavuye ku butegetsi. Ikindi kandi turababwira ku kijyanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, tubabwire uburyo amakuru ahagaze. Uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri ubuzima bwe bukomeje kugenda bujya mu kaga, nyuma yuko bivugwa yuko yakuwe ku bitaro bya Kira Hospital, akaba yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro bikuru bya Bujumbura, ariko nanone benshi bakavuga bati ashobora kuza guhabwa randevu yo kujya kwivuriza muri Kenya. Abandi bakavuga bati ese mu gihugu cy'u Rwanda ko ubuvuzi buteye imbere bwagiye hejuru, ubundi kubera iki ataza ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda? Ariko nyamuneka ibyo ngibyo kubibwira abarundi nyamuneka ni umugani, ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo nababwiye yuko abarundi n'abanyarwanda ari ababyara, ari abavandimwe, ariko ukurikije politike zagiye zisimburana ndetse n'uburyo zagendaga zikora amahitamo mabi ku banyagihugu, mu by'ukuri kugeza izi saha umurundi aho yaca umunyarwanda yahacisha umuriro, ndetse aho umunyarwanda yaca n'umurundi yahacisha umuriro. Ariko nkeka yuko atari ko bimeze mu baturage, ahubwo wenda mu nzego z'ubutegetsi nazo ziduhagarariye mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri bitanameze neza. Turaza kugenda tureba rero itangazo Red Tabara yamaze kugenda ikira hagaragara igaragaza yuko nta kudeta cyangwa se nta mugambi wa kudeta yaba ifite gukorara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse inahakana 100% yuko ku mikoranire ishinzwe gukorana na mama 23. Aho turaza kugenda tureba ibyari byo, turaza kugenda tugaruka ku bagabo nka Faustin Ndikumana, uyu mugabo ukomeje kuvugisha benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku mugabo bita Agathon Rwasa, tubabwire amakuru akomeje kugenda amuvugwaho nyuma yuko ishyaka rye rya politike ryamuhisemo nk'ugomba guhagararira iri shyaka ryiwe. Ariko
ariko nanone tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe urugamba rwabaye muri Poezero, aho bivuga yuko abasirikare bagera ku 100 b'abarundi baguye hano muri Poezero. Muraza kugenda musobanukirwa impamvu bamwe mu baturage batajya bemera doctrine za CNDD FDD. Turaza kugaruka ku mateka ya CNDD FDD ndetse n'amahitamo bagiye bakora izi saha akomeje kugenda yoreka iki gihugu cy'u Burundi. Ishyaka ry'abadede nyamuneka, ariko bakavuga bati abaturage b'abarundi bamaze kumenya Kenya, baravuga bati CNDD FDD ishobora kudasenyuka yisenywe n'undi muntu uturutse ku ruhande, ariko bo ubwabo bazaryana. N'izi saha hamaze kugera haduka intambara hagati y'umugore w'umukuru w'igihugu ndetse muranabizi neza ko mu minsi yashizo bita Pastor Denis Bucuma Nkuru Nziza, mama wa Keri Nkuru Nziza, ngira ngo murabizi intambara ze na Angelina Nkuru Nziza na Angelina Ndayishimiye pardon. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko uku kwisubiranamo muri aba badede bitoroshye, bigakubitiraho rero uburwayi bukomeye cyane bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda butavugwaho rumwe. Benshi bavuga bati yaba ari amarozi, abandi bati ese yaba ari ibibazo by'uburwayi nk'ibisanzwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwira gatanu kuri kagenzi kako uburyo amakuru ahagaze. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacu na amakuru tuba tugomba kugenda tubabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo amaze iminsi yizeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko agomba kubahereza umuhanda uva Gitega werekeza mu mujyi wa Bujumbura. By'umwihariko uyu muhanda ingengo y'imari izakora uyu muhanda yamaze kugenda isohoka, ariko implementation y'uyu muhanda yakomeje kugenda kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu minsi yashize ubwo yajyaga mu nteko nshinga amategeko yagiyemo asaba abadepite kwemeza umushinga w'itegeko wo gukora uwo muhanda, ariko abadepite bamubwira yuko n'ingengo y'imari bayemeje igomba gukora uwo muhanda. Izi saha rero Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari intambara hagati y'ubutegetsi cyangwa se hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iyo minisiteri, kubera ingengo y'imari isohoka yo gukora igikorwa remezo runaka, ariko byagera muri minisiteri ntihaba implementation y'ibyo bikorwa remezo. Benshi bakavuga bati abadede baraseze, benshi bakavuga bati abadede barasaze, kuko ibyo byose n'ubundi bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Niryo riba rigomba gukurikirana ngo rimenye ngo ryatoye abayobozi bameze bate, cyangwa se n'abayobozi bari mu myanya ese bari ku rwego rwo kuba bakorera abaturage nk'uko bigenda bitangazwa. Ngira ngo ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragara, ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku mazina akomeye cyane. Turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umwiryane, intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. Tuze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko abasirikare b'abarundi bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibiziga byabo cyangwa se imirambo yabo yabuze uburyo itaha, kuko mama 23 mu by'ukuri aha hantu yahakoreye agatendo. Aha hantu mama 23 yarasanye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko tugenda tubaramburira amakuru rero agezwa muri uyu mugoroba. Aravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma yuko ku munsi w'ejo yajyanywe mu bitaro bya Kira Hospital, ariko mu gitondo cya kare ngo twabaye amakuru avuga yuko yahise akurwa muri ibyo bitaro. Harimo amahitamo avuga yuko ashobora kujyanwa mu gihugu cya Kenya, andi mahitamo akavuga yuko ashobora kujyanwa mu rugo akaba yakitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gihe yaba ari mu rugo. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa iminsi, ategwa ibikwazo bikomeye cyane nyuma yuko aciye amarenga yuko ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Mu byumve neza, ariko abagabo barimo Reveriyani Ndikuriyo nyuma yuko yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba gusezera mu ishyaka rya CNDD FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akamugarura ku gahato avuga ati nyamuneka ko ubizi neza yuko kugira ngo iri shyaka turishinge twakoze revolution yabitaga yuko mu by'ukuri ngari incabwenge z'abahutu nk'uko babigaragazaga. Izi saha Reveriyani Ndikuriyo uragira ngo ubi impamvu yo kuba izi saha amateka azandikwa yuko ari we wagize uruhare mu gusenya abagumyabanga ba CNDD FDD? Nicyo cyagaruye Reveriyani Ndikuriyo ku murongo, ariko nanone bavuga yuko aje ataje ahubwo ategereje yuko igihe cy'amatora kigera akiyamamaza, yakiyamamaza nk'umukandida wigenga, yakiyamamaza CNDD FDD yamutanga nk'umukandida perezida. Ibyo byose rero ni bitegerejwe kuri uyu mugabo ukomeza kugenda aca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri yaba arimo aritegura kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ahawe amahirwe yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Twababwiye yuko nanone amakuru arimo aragenda avugwa by'umwihariko ubwo yatangazaga yuko bimwe mu bikorwa remezo iki gihugu cy'u Burundi kikigenderaho ndetse na bimwe mu mutungo kamere igihugu cy'u Burundi gifite byose byagiye bivumburwa ndetse binakorwa ku gihe cyabagaza. Ariko izi saha
ku gihe cya Perezida Evariste Ndayishimiye amahitamo turimo turagenda tubona mu by'ukuri ntago abereye abaturage, ntago twatinya kubivuga kuko abari kutwumva mutunyomoze niba tubeshya. Ni icyo gikorwa remezo kiri ku rwego rwa mega project cyangwa se umushinga munini uri ku rwego rw'igihugu, atari bya bindi ngo umuhanda ku rwego rw'akarere, amashanyarazi yasanzwe yahawe abaturage, ariko ku rwego rw'akarere turavuga ku rwego rw'igihugu, nk'uko wabona stade cyangwa se wabona imihanda ikonekta igihugu n'ikindi, ubwo imihanda ikora ku maboda cyangwa se n'izindi projet gucanira imihanda mininiri. Ibyo byose abadede mwe mudutega amatwi, ayo mavugurura mu by'ukuri barayakoze afatika ku buryo twahera tukavuga ati CNDD FDD iri mu murongo wo kuba yagira ibyo ikora. Ibyo rero nibyo abadede bagiye kuzira, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bagiye kuzira. Nyamuneka bivuga yuko mu by'ukuri imvururu zishobora kuzongera kwaduka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko abaturage bararushye. Bigaragara yuko abayobozi benshi bagenda batanga imbwirwaruhame zitandukanye, ariko mu by'ukuri byagera ku mibereho myiza y'abaturage byo bikaba akasamutwe, abaturage b'abarundi bagakomeza kugenda abastrugglinga, ubuzima bugenda bubagora. Nyamuneka nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru, turagaruka tubabwire andi makuru avuga yuko ibi rero bikaba ari bimwe mu bitari bubashe kugenda byihanganirwa n'umugore wa Perezida wa Repubulika. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa, na makuru mu by'ukuri avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho ingabo cyangwa se intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi zikomeje guhangana bikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo, barakotana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri tageti mu mirwano yabo ari uguha isomo rikomeye cyane abasirikare b'abarundi. Muraza kugenda mumenya uko bihagaze abasirikare b'u Burundi, kandi biravugwa yuko nanone baba bari kwiyongera ku bwinshi mu kibaya cya Ruzizi, nyuma yuko iyi Ruzizi nyamuneka ikomeje kugenda mu by'ukuri nayo izamo ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 biherereyemo hano muri Ruzizi. Impamvu nta yindi nuko igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro, gahunda nyamukuru bamaze kugenda bafata n'ukwerekeza ibitero byabo Kamanyura, Sanje, Ruvunje, ndetse bigaragara yuko bashaka gukomeza kugera i Bukavu. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ariko nanone turebe umugabo bita Faustin Ndikumana ukomeje kutavugwaho rumwe na Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri biravugwa yuko baba batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo ubuzima bw'aba bagabo nabwo bwanyegejwe. Impamvu ni iyihe? Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi anengwa bikomeye cyane na zimwe mu nzego zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko Perezida Neva we akagaragaza yuko mu bishoboka byose agomba kuzasavinga abarundi, nubwo bwose abarundi bamwe na bamwe batajya bumva doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda imuranga. Andi makuru kandi nk'uko twasanzwe tubibagezaho, mu dukunde tuza kugenda tureba amakuru akomeje kugenda aturuka muri parti opposition, turebe diaspora y'abarundi ibyo ikomeje kugenda itangaza ku kijyanye no kuba izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye agenda akora amavugurura atandukanye, ndetse ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ibyacu ni amakuru, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, mudukorere share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Nibyo reka dutangire rero turebe ngo bihagaze bite amakuru atavugwaho rumwe ku kijyanye n'ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo yari yitabiriye ibirori bikomeye cyane byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Ahangaha biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu n'ubundi yari ateganyije kuhagera mbere yuko umurukino rutangira, ariko yaje kuhagera urukino rwatangiye, kubera yuko amakuru yavugaga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba butameze neza. Yahageze haciyeho akanya Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe aza kumwakira, ariko nanone bigaragara yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu by'ukuri byagaragaraga yuko atameze neza. Ahangaha nanone amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gutanguza igikorwa cyo gufungura iyi stade, ntago yigeze amara umwanya munini muri stade, yahise ahaguruka agenda igitaraganya, kubera yuko byavugaga yuko atameze neza.
nanone kandi ibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri muri CNDD-FDD hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane, nyuma y'uko kandi hakomeje gushinzwa amarozi akomeye cyane ari nayo ashobora kuba yarahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, by'umwihariko kuri iki gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD murabizi neza yuko nk'ishyaka riri ku butegetsi, abariyoboye ndetse n'abakadire bakuru b'iri shyaka ni bamwe mu babanye mu bihe bitandukanye, bagaragaza yuko mu by'ukuri ari ubuzima barwaniye kandi baharaniye batazigera bareka igihugu cy'u Burundi ngo cyongere gisubire habi ngaho bagikuye. Ariko nanone igitangaza kiri ahangaha nuko nabo ubwabo ubuzima butaboroheye cyangwa se nabo ubwabo batameranye neza. Ni Reverien Ndikuriyo, ni Perezida Evariste Ndayishimiye, n'abagabo barimo ba Gaspari Baratuza, Prime Niyongabo ndetse Reverien Ndikuriyo, tutanibagiwe Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca. Abo bose bakaba abagabo mu by'ukuri bagerageje kurwana, bakarwana mu bihe bitandukanye bashaka yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyabohorwa. Ariko izi saha bikaba bigaragara yuko aba bagabo isaha n'isaha mwakomeza kugenda mwumva ibyabo bihinduka, bagenda basubiranamo. Akaga kandi gakomeje kugenda kagwira ingabo z'u Burundi zikomeje kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo twakiriye amakuru avuga yuko mu gace ka Poezelo, ariko nanone si Poezelo gusa, nanone mu gace ka Runingu naho imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhatana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone leta ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ifatanya n'ingabo z'u Burundi. Nanone kandi amakuru akagaragaza yuko kuva ku kwezi dushize kwatangira, imirwano akomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bigaragara yuko n'ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi byakomeje kugenda bigaragara hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi cyaba gifite akazi gakomeye cyane.